Prapuja Wangsit ya tiang. Nih Orang dedek saling nak ken-ken paman. dua gunung biang. Iya nih pura bahamu. Yukti Terus nika yang bisa nih makawinan ratu. Saja pesan. Kira kakencang Kapolda. Bapancang Kapolres. Bodoh keluarga pada jangan ngomong adoran. Ingat dang lo. Borin makereng igal trek bungutnya malu. Mungkin dia ngelampau saja mungkin. Astagfirullahaladzim. Pemagang ini nanti si pempas dikirim pas ramatan di bagong. Jenis itu yang ayah ratus wan jero Riki. Kantos kamu bojok jauh yang makin ratus wan jero. Bojok jauh? Terus. Kantos mo sungkan Riki rengpuri. Suk semua pesanmu. Sabina ning manusia sadilintang pun iki. Iya dia. Kan ya. Iki pedalam dia. Weh, suwun mondo. Pamakas pamanwarda. Kita masih puteran ibu maka dulu. Suba jangkep dini diajang ibu. Nah ada mulai rangkap bawa sang ibu. Untang bawa si bonejani sing jadi. Indek napi pun lebih. Iya ibu ngelah putra dulu bukai dewa lanang-lanang. Sia bulan ibu ngadot angani dewa ni. Iya neng kapi tresna ibu kapi nangi dewa sing ada mabinayan. Batan mai batan kamu sing ada buka kedoni. Kewala di pelangane jani nyen paman. Inar gama yang gelabu ke metinakan. Likat cokor gelah lakar menjala. Angsak di sejeroneng kayon gelah paman. Sana mau kawinan. Jejah saja kayon gelah dari wekasan. Gelah meraga lingsir. Kasenggo kapinang putran gelah sing wicaksana widagde gelah tuh mula gelah sing ulati paman. Apa nada bawa si dena kelingsir pinaka pisamo na tunas gelah raben gelah aja nih dewone ni dugasi Sapuna. apa nih antas lakar ngisi anggumi merdebuano nih dini de pamakas paman duai ceneng bagus wiredu putran gelah kaping pertama Ini sake wala paman sing suruh nawa nejane buka kini dewa matori dewa kapinang ibu ken-ken mako sejatine daging kayu ni dewa ni sobiaha kapinang semetor aden-aden ni dewa ni bang sidenawa ken-ken sejatine ni sing kedo jeneng mati Aing ratu ibu aku. Yukti medaging sekadi sapunapi runtuh paucanan ibu. Aing pemakas ratu liaku. Rita pengan mekadi mangkin tidiang pinah kerapen blin. Doa ning wentan runtuh baos ipun blin kadi sapunika. Sane mangkin duro sang limatur ring ajang idenake lingsir. Ring ajang semeton bline maka kali sapunika nalar pengabeh duwe. Sapunapi untang kayun bline beli aku. Kewantan elingang pisan angan beli sungkan mekadi mangkin beli titiang sapun api je sadia satinut titiang ring daging kayun beli titiang satio ring angan beli aku urusan kaos beli Wiyati bisa beli. alon-alon beli Manda idan kelingsir pawikan. ibu Manda pengabeh duitnya talar kuning durusan beli. pura bahamu. Yukti kadi baos ibu. Sepatut aneh tidiang.
nglingin Singasana mentos Ide Haji. Dua belah nih. Kemahon Ibu sira tening sungkan tiang kadi puniki rasa-rasa mata pedewekan ditangtang mersidayang alon-alon mungkin sampun iki antuk mana kini sampun yang suwe Singasana netan-netan lingekin mana tiang lari sampun aku kayu Iwati Adi Wiradharma Mangnom lingiring Singasana ada nih Dewane Wiradharma inggih suba sumekan di sejeron yang kayu nih Dewane nih nabi awin sapunika Bu nuwanang Iyati sampun agar meduwe pendamping maka prameswari sampun Mama di aku sampun api beli puniki Ibu alon-alon jeneng bagus Inggih titiang apaan buka kita runtuh bawas belen nih Dewane nih jani kengken pangseng ibu pelih dari nak lingsir matur nih Dewane rawa kang matur sisip titiang ibu. beli sampun api beli Ibu sampun api Mama ini kedong Ayo. sarang ini Jangan Pak. Ale amor lepal. Sopir amor ane. Prakino kene setengah kene. Asim isi bensin. Nawa kang ibu agung risampuni titiang miragiang sekadi pos ide ini dadi subsekel kayu tiang napi kemauanan ampura yang sekian titiang reda pangal mangkin titiang nendon dengan ngadi kemauan kadi raos ide beli tadi mentus sekayu titiang ibu napi sani makawenan titiang sampun merasa ring pedewekan ibu titiang arina medewek cerikan tiang minat tenantes diasu titiang sampun jangkep alagi rapi kemauan tamangan mangkin apura yang titiang Ido sengiring kan titiang dinten persidang ngiringan kayu ibu jeneng bagus Titiang. nang dal ngejong-ngejong mai paken ibu di belangane jani sing bisa sing ibu lakar ngeraos apa buwe kengken di dewa pangseng mekelo kene sung sing ada kali rasa itu ngaku mini di dunia merdebu ada nih Lagu orang mana kayon? Sami dan kayon iki dan kayon. Mesti kan? Ya hari di Raja. Ada di Raja. Di Raja. Mami cang lugrel matur sisi titiang ibu. Boya sang kaning tuna pak bakti titiang iringangan ibu. Kewan dari nayang pikayunin duno ibu. Dicang duro mandar birabi. Yang darah padot sadi sampun mandar bik adik pikir adik tiang ibu ampura bik. Nana kene senbenang. Nejane ada pengabeh ibu. Sat makaning kiwa kelawan tengan ibu belang ada jane. Ulen dunia sing ada matur kapinagelah nang tegarang paman werdene pasen kengken maka sujatine paman. Bagong biang. Atur anak-anak pelunguh Cokodewo maka kalih mengenah ring patut ido. Bos ido anak sana bini dhuwur sana sungkan mangkin
naler patut ring ragane itu. Saking on inayang mangkin pelunguh Cokordewo mikayunin wagung putra maka kalih ide iraka mejanten sampun sungkan yen pelunguh Cokordewo raris nglepang naler jagat riki percuma pocol banyak duwene janane riki ring merdawana ngagongang puri merdawana iko pikayuni maka kali titiang sane ngiring kari de Raja Dewata Rabin yang pelunguh Cokordewo Tua kenapa mau menkeken mangkin sampun dan pelunguh Cokordewo madeg agung melingih ring Singasana ke Prabu ide pamane keken mana titiang pelunguh Cokordewo rumasa ngemargian nabi sane sampun margani antuk ajin pelunguh Cokordewo rauhin perpatih iriki ring jagat merdawana panyake dedonin mereka ke desa-desa rika mau bosan santuk kan nabi mawinan titiang matur ring perpatih patut dedonin pelunguh Cokordewo keninyen antuk wenten salah sinunggal perpatih adi-adian prekangen pelunguh Cokordewo kari nebolong kari ngitungang raga kari ngitungang ruang niko duduni ijen wacana ring banyak ring dusun-dusun ring desa pekraman niko duduni nabi malih presiden pelunguh Cokordewo mau pijo Sumatera ritat kalau wenten karya wenten nabi mecikang kuro asa punika menunggal dadosne Prabu kelawan banyak ya diastun sih adanya madan nate ya dia durung wenten nah ya itu semua gelap paman babaka sibuk di jam kadi punika atur pekeling pengabih bini ibu Ampuraya menawi sampun kapi kayu dan tuh ibu durusan ibu paman iya di subane kayun-kayunan gelah misi pesan atur pamane pelangane jani niko sampun dua bukti mula antas putran gelas sekene nadag nata dini di puri merdawana nyelahin para panjang jama kejang di Jabapuri buen besene gelah ngideh ibu ngideh kapinang cening di subane ceneng ada di Jabapuri nyenawa sueja ide sang yang Pramakawi sida ide miragi di jejeman saget dambo belen di dewone amilang di dewo ngeruruh nih madan tamu ampun ibu tiang purun jelagatur ramadel puniki sampun sade banget manahin di tiang angin api di tiang madan nade boleh tiangnya sungkan rasetan peguna menten jo mewah ratu duagung kikian paman nabi sane kemargi yang antuk ide Raja Dewata riyin catur pariksa punika kemargi sama bedo danau dua bedah paman kemargian manut ring pemargi ide sang yang surya inarin jagat nenten mau bino-binoan ageng alit kon becek nak kesami kening iya dados ngoten Gusti apa oh daya dados ngadi mangkin para mengalo jagat pangiling ragane nyinar niken patut sinar pangrado anu nyinar sinak mulut do rado de oh ring para seniman ane muda pangkole sinar
aneh tua-tua pang boleh masih sinar pangnya yang nyegar menjadi pamungkas ada ngangat itu murganin jagat Bali Pak pejabat gubernur Pak Kadis semua dumadek tumus we cewek nyuecen mangno langit biot niki seniman tua niki pindah ke dasar yo mangno presiden satu melestarian mengembangkan aneh paling penting mengamankan niko sampai tunang kakisan paman Werde kita masih putraan ibu makan bo ampura ini jadi subot ada nemu gelang bawos cening kamu lungo ke jago jalan panjang dumadak sida sekat pengabden ibu lakar ngeras tiang ini di bulia mangga sida labda kali pemargen di dewa nih bagus itu dijampak nagingin kalifikasi di lungo cokor paman Ulungu cukup dewa kayunya tuh ngerah tamu sejabu gelah nyelohin i pedagang ngemerjang bisa bilang masih matakon-takon yang sangat ada di madue di maderbe tambah di mau tamu mawastu sida yang kena ide rakel sakit mawon ratu wagung menti tiap kurun matur unduk ngaturin ulungu cukup dewa sekali sengker sampun nang lintangan ring asase mandok pelunguh cokor dewa sampun wenten iriki ring puri ide pamanen mapikole tambah bang sudah gelah muali melimpatan main kakek kepurian ini suksama paman main paman ibu kia pamit paman jadi ya telah diliksi Dewa ninci panggadas Yano Kertek bagi orang yang siap memimpin dan dipimpin ibu santai itu di mana ada atur paman itu pasti ke benlah mirang atur di paman itu nah sejatinya pengabden kelas mulu gitu walau di taman jani kelah ini deh warna nah meladang kelah pengiblis waras kadijati mana boleh kalau mau kordewa mau bawasan sarang midayari dua nang jadi berlah tamau tuh nggak boleh kau mapan kelas bumrabian dije lah adot lah mau rakan ngajar gede jadi paman dilakin ke taman meluna terus ada titiang narko kadimangkin dong titiang gartito pisan palunggoh cokori dewa ring sejeroning pikayon iya ni watah dadu sandok titiang doros nikah yang mapisan emang kawinan ratu saja pesan tu bibi rasa kayu bahagia saja kayun galah ditemangan buka jalan apa gue bibi sekata subakti ngiringan uko dan gelang serahina dini dipuri sengit saja nyen buen nego mati bakal ajak gelah mati bang wirasa tua uko dan bibi dini dipuri bibi
Ratu Bagong istri. Iya ning ngene pangubakten titiang ren paluwuh Cokori Dewa dan Santa punika tak ngertosan. Napi malih rares Cokori Dewa ledang ring titiang yen dados yang cuk titiang. Mangdo kantos kepadang titiang mangdo pulih je titiang aturang ayah ring paluwuh Cokori Dewa. Mai cuma adu bibi ireng dirasa. Bibi sablon dia ulian tuyuh bibine serahina ngaturan ayah dini dipuri rasa kewah gelah ngale selah bibine pangada aja gelah mararaosa marejani dadu yang gelah man ngale selah galah bibine pemekasnya bibi ini saponapi ada nih dan nake lingse ini dini dipuri mertebuan ida ibu matuan gelah tiga saponapi Ratu Bagong istri ketu masih raben gelah ipen gelah maka jang sayang teken ukodan gelah bibi kewalo bibi ada masih aneh sebatin gelah Ratu Bagong istri dados kalau makin masiosan Tuhan ditiang Cokori Dewa mau batu susut kan dimangkin bisa nih ngamilan batu Cokori Dewa susut kan Bagong istri kadang bibi masih suka nawa ada nih dini puri mertebuan ida ibli aku ipen gelaknya panduo kadang uli makalo ida sungkan ini sayuakti Ratu Bagong istri mawastu kayang jani konet presida ida kenat bibi rasa melep kayun gelah don gelah mapi dulu pak presida jaida digeles kena yang diamu nenek mengkejang dini dipuri rasa sayang teken uko dan gelah ini patut kewalo gelah sen bisa melaksana apa keket bahan gelah jani medaya nak tegaran bibi matur bibi tapi tak betul di Jakarta tidak berhasil sana sungsut tanpa lumur Cokori Dewa kali makin boyo wenten yen yo aku ogoh-ogoh main Ratu beli mau ya Ratu ya doa jom kita menjalan benar menjalan ini oh begitu nak baru bagus ajum yo baru nepuknya nama jam perjani jalan ingat gini dong Ikan rindu aja cak rindu Ikan sudah Paman Moyo ya tong udah dari paman newek teke-tekil main kan bikin pamannya rabet gelah di je paman Bagong putra tanah dari ki uli tuni gelah keiringan ban penyeruannya ada sih peliago gelah teke main di je belen gelah paman nah di jok yang diring di nah ini nak iring usan pertama sih yo ya bagian ada nak iki wawu deh japo beli moyo atur ya penganggen di dalam Bagong putra itu aja nak istri juga diken nah istri orang yang ada Bagong putra ada di sana ada Bagong putra iki nak istri cendan cuma dua niki bibi titiang dadi sing kekenal bahan gelah dadi ada anak lo ya neng abos saput nenek molong rela ni kata dawa dan anu yang ini lain bro yang sini Bagong istri bulan kentang minalan ang lana bibi nung dawarat tunda istri makin kandoran niki pengangi yang hidup Bagong putra sing medaya saja gelah ada anak lo ngapa sapun ke nenek main ke puri sapun aku itu kayu lidori tapi jangan lalu bilang tapi jangan bilang Dewa Ratu
malu paman. Nggih, punapi wonten bencana. Apa alih paman mulih? Engken. Mat lanang supaya paman ngajak anak lo, maro paman nawang mulih. Iya. Ada kemangan di dia niki punapi niki. Weh. Dan Wah, ini kan kena hang. malah ngimbal jenang slip jenang. Dong beli. Dong, sakit ibu si berdua, baru pas ingat kan ibu Bruno. Dong dewa ratu, jak persis beli salah di galange, taring kelabang masih bak. Apa tuh? Dalah di jalan tegarin bang, kijam. Apa sih kita gak beli? Nugen beli pesu. Napi niki beli? Niki sampun tadi. Sampun? Inggih. Sira sane maduwe beli? Yen buat saput ini beli nang lahang. Di daerah. Dados si dewa makde. Niki saput. Beli sane maduwe? Nggih. Ame beli. Mas Jati. Ijo kirang itu ya. Jekeng sampun, wikan sampun, bakti sampun. Ijo yari kan kange, kamera di silosan diambil. Yang awak kan dia. Li udah. Awang unuk deh. Camprek bingung cak tadi. Cang bingung. Jangan beli bingung, niki. Cak. Jolo. Rek si tiang puniki. Ningali reramu ngutang sangah di tiang meriki ngiringan beli merabian. Dong kadi puniki beri mata parilaksana. Badina, roh sekolah istri. Udah reramu udah sangah sampai dong. Tapi malah sana gumanti terus nem di tiang. Padang ken di tiang ngiringan beli Riki. Pamian di tiang pamit sangat boleh belaga gede. Jangan disini beli. Kalau beli jangan beli. Sombong dia. Cintaku melekat pada diri. Memuji kan. Nena anu naake nena. Udah bisa dewo. Dikang rek diari. Ini kini dia aja bingung dan ngerti dia niki. Sumarnya dia niki, sumarnya niki. Nang menggalang-galangan di dewa ngeraos. Sampun nang daging mekulit kewah ben beli melut. Melarapan benade saput di dewa ne makter beli dot nawang. Sangka ne dewa makter saput itu muastu dewa peramanti marep bikin beli. Di pangin saput ini sireng menguehen. Dan merasa beli ken negaken gedebong jete belus angin nyaruan berajani mapi-mapi tanawang unduk tuh mapi taneling iya ning yukti beli tan wentan melaksana kadi punika pekapan parakan beli nih ipaman moyo sana ngadoran titiak kocak Sumber bencana nih. Cip yang kerok nih. Ini daya nih usah-usah kini sepal cip benar beci gelam kan. Ada apa nih? Ada apa nih? Bungut sih ya. Bosen jauh no. Borenak. Yo, yang yen bener pesing ngidang berjalan pepetik nih.
Bicara di bumi nah. Sila kan nyidang menjalankan kok yang ini. Menjalankan. Masa kalau pejalan sini cara kirek bangkiwur. Yang penting kan nyidang tangsil malu. Aneh sanang lambe apa patutnya di bumi? Come on. Oh kancut. Oh kenal aja kan Ji? Bisa. Meli lantas bungut sih mau pahit. Bungut api mau pahit? Bener. Macam-macam nih. Macam-macam bungut ciusa di buang plester bungut cia. Ih, bungut plester di mana bunyi? Dah. Benahang benar melaksana di bumi nah. Makanya benar mandi. Kadang ada kecapen sastra mausa. Tapi wasista nimitante menemu mitra. Wah betul itu semua. Wasita menitante menemu mitra. Wasita menitante. Nah ulian benar raos dan benar. Ngos tuang cing liu ngolah timpang. Kerjaan ada teman teken cai. Dan besek wasista nimitante pati kepanggung. Oh yang mula dikatakan asal berjalan. Yang boleh pun memunyi sembuhan jadi mati. Sudah boleh memunyi. Ngapain boleh dia? Makin ada bebot pada mang pada. Jangan dulu macam-macam. Dia bersuntur dia kenapa pergi? Oh sing merasa napi. Boleh tuh. Ini apa nih? Cerai pergi. Yang hijau bakat. Nak lu kemana? Selalunya. Cerai pergi. Sing mungno kunci kematian lagi. Cerai pergi. Busana ada di job 5 yang ngemang. Yang nyemak. Nyemak. Oh, hiji jemadi. Di pokoknya mau kere. Wow. Selalu istri. Niki duka belum mau kere. Wah pada yang ngatur gini. Besepalan paman busan madu teken gelah ada anak lom yang abos sapot tetotonan cek nelet matan pamannya subo madu gede dan isi nelet beli dua gong teneng kalau gua ke kodewatan gua merabian sarang kali nah sedang menikmati sesuatu cinta yang terdaging yang cemburu dan cek bahu di diamatur itu dua gong istri oh niki wenden busano nak lo tiang emang aduh kok belum orang mau ya nasib pedih paman aduh kok belum orang mau kan cemburu cinta yang terdaging yang cemburu tidak bercek berarti cemburu duduk persoalannya kengken sebenarnya sing lah dayo ini kang lah ini berarti aja yang berdua ingat masih kebiasaan hei lihat dong menakut hei jangan aja kan Sombong mana di nak coba terjadi jangan aja. Loh, Pak Bobin. Dia kaki ngeleng dulu gini. Dosan kena lo. Dot, nu nyidang. Hah? Iya kali. Pemakasnya Ratu Bliagung ampura yang sekian titian dong sampun dan wengkan bukti lan saksi sanenyi naya balik melaksana mau dua para dong sampun titian di gelis Bramantio ngirengangan belini ampura yang sekian titian Bliagung yang cara ye hangat Sendiri sing bisa lah siru manten yang sampun wenten nama satu dan rahayu pasti ke sampun ngabidu awinan begini dewa alon-alon termaning saring-saringin siruning ada sabar na wenten nemtu Wiriati sangkan beli
paros sarpanaya medunak leniri satu sebab ne akan imuyo yang kadiran len mungkin benar